Parturuna mabaliate to nina. Tama pesome na alay. Yate parturuna mabaliato to nina. Tama pesome na alay. Dalam pesome na akay. Siya na yo tak depan poso lang ano ro. Siya tumuturo ka. Yes. Oy. Yate. Yate panturun na nakanay bilang. Tama pesome na akay. Yate panturun na papaselfie. To di nina. Tama pesome na alay. Yate panturun na mamandri. To di bento kamali nina. Tama pesome na alay. Mamandri. Yate panturun na mamame gate to di bento mura kenina. Yate panturun na kato kami mo ane. Tama pesome na alay. Indah. Indah enak kayak ini ada siapa? Ali lah kaya. Doon Erastus na hitam putih. Kasi nga ya bosku, banyak sekali darah di dalam ini. Kalau kita kasih berwarna, kelihatan darahnya kita karena pelanggaran.
Sudah, Ma, sudah. Kok ada yang manggil? Begitu, Kak, guys. Siapa namanya? Udah sampai ke lulus. Apa? Udah banget. Wih, kira aku Tolong Bang, dibantu sekali ini nah. Iya, astaga. mana Joshua? Apa? Mana itu buku kita nih, Nak? Iya. Just tolong bagus. Tira betul kan Siti? Wih. Tolong dia dengarkan, tira. Dong. Hah? Mana kasih rusak? Makanya nanti kasih begitu, tutup dulu. Nah, jungkuk. Ini ya, Papi. Naya, tolong carikan dulu sis. Celana apa lagi nanti kasih? Bagaimana Jordan? Sudah ikhlas? Sudah ikhlas? Oke. Penting sudah sila nanti mali.
Dato nih. Lewat di kapal. Kita santai-santai lagi guys. Haris Ian di Makale, iya. Di Makale today. Soreng iya. Soreng. Baru aja yang lantik di Polonia ke Jawa, Sultan Hamengkubuwono. Jadi ya teh strategi lah mili gambar asap Karmanara. Dia itu aman di tengah. Do Kairo teh. Nalimbui tongkonan apa? Nah, limbu apa anak? Nah, toh, biasa mirang itu. Iya teh ada di pos indir ya teh. Kali ngarara matum beto bebo numi maratu teh dong. Si lima ngabong teh ne lakian sene boka lalu. Indir ya teh. Nah, kandang ngabor si bunen teh. Batu alola ko di sama likulan belen dia teh. Iya teh, tongkonan na apa na libu apa na. Toko paludang. Ah, terus menjadi masalah lang kamu nang botol. Bukan deh bang. Jadi dia mau tahu sialai, pemenang pasang nih Pak Palumbangan. Iya, betul Pak Tejo Toh, Pak mati tuh Pak Mantan Lurah lan Pak Mangga. Maka ada siap Bung Kalmin siap. Sialai itu masalah kan dia itu pondok pesantren. Ah, maka ada mi Bung Kalmin semua. Ulu-ulu apa teh dong? Ulu-ulu apa? Tidak apa-apa kami bendi ke. Kami Bali. Iya. Kung may sala itu yung kakak. Napakiusap po kami nila kami. Apa yun ulit? Saya berani ngomong begitu karena apa? Lamay pasang tungko ng papalumbangan. Mane silang buwano kasal, lay dolem. Mane silang panesura. Mane muncul na esurumen na lakoleto. Honor dari dalamnya. Ya, pag bilang yan ito, ngayon yan ano. Puro na sa loob. Ay, ito yung kita mau. Kamu ni beliau, masai mo sa mana? Masih tinggi mama. Hutan deh memang bisa kayak gitu. Dari Pondok Pesantren di Pondok Surat. Yang mau masalah teman-teman kadang-kadang Magkasya miya to nomini na. Tapa. Tapa to lang. O tapa lang. Iya, tapa lang. O ta. Ini kurang mati. Ato ba eh? Coba Pararang. Eh? Coba Pararang. Ay. Sudah ada ini belum? Tawam tu pararang Sudah ada malas belum? tu mararang budo mo. Di mana mati ululol lay pamalala. Mau tak itu tayo, tapi di dia.